Un tricycle y motorsiklo mambanggaan alina junction del Alparo in Natividad Street na Tetuan anoche. Dos driver irido na hospital. Yaman banggaan este motorsiklo kontra con el tricycle aquí enfrente del Yubenco Mall na Tetuan mga alas 10:45 del noche. Irido na sukar al driver del motorsiklo si Joseph Marinduque, residente de Putik. Después el su motorsiklo e bula para na kanto del camino. El driver del tricycle si Jimson Cabalbog. Ya prigura pa ayuda con Marinduque. Kaya mira ele bien mairida ele na sukara. Pero cuando mira ele na su tricycle, no hay más el de su colección valor de 300 pesos y el de su licencia de manejada. Asigun, ya rubal mga jovencito tambay alina lugar. Kabar sir, cuando tapidi conmigo si sir, si P.O. Ismail sir, el di mio lisensya, bire na di mio manobela sir, kay alita po niya di mio hali na di mio kita sir pati lisensya. Kabar sir, cuando bire niya, no maya sir, perdido ya. And niabla kil mga kumigo mga driver tami sir, sino daw mga bata, pwede sila mira, saka daw ko na sir. Con el dos mga biktima libal ambulansya para na Zamboanga City Medical Center para kurada medikal. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.